Mr. CM liya ko to ka personal property jong me oju ai liya khando ko siap jong ka khando ko siap jongi yo kan skala Manipur liya men di ban smutho ikata anta ndai ba men ong be ban darat jot ban pudon kam maklai stopet wakta ya kaum siap jongi wakta ya priang ja jongi wakta iru ya ka ege property bangi ngidon melong CM namar balai baki to ki MLA jongi kiri ki tong jong me iba syukongo ya me lia ha tang ba da sngtho bha ngam tieng lia ajing sakem da me kem lilei tang ba wat kta ek khende ko siap me kta khende ko siap kan sa poi kapur baki garo berkasi kan sa dong ke jingum snam ke bahe lia da antat lia na kani kadawi ti khna ba me yaket hapo kato kali kato ka bos pulit anta tang suyap uway khna na ka jadru jungi dalami badang turang takata pin sabau nokot ngala ong pi omdei ma pi ban song khli jungi da perkhat bai kata lia perkhat bai kata pi dei ki MLA nang no nak parti euro da kan ma bai kane ko wei pat sisin bala mi badang turang simaran pin sabau bai pin sabau shisha ngan ong pi bau pulit dei wei dia pulit Udah pulit. You are not a king. You are the public servant. Hi, Mr. Korral Sangma. You are the public servant. Try to understand your mind. तुम चोर है. तुम Mr. Korral Sangma तुम चोर है. Jada चाल मत करो. Ngang UP. Ngai lihat pilih ni main game juga. Tang ba ngang chuang pitang kan ni kani ka sarkar MDA ru lada ka pensitom ya kini kibaiki persya ya kani ka jingle jong ni sarkar ya ulum pong deng lada ka te kan don ye kitu khna kibaka ka kit raja ye kitu khna bakia pa po jel itang katang su OVP antat sarkar MDA ngarung ngamderu beri basyus ngap ngangan ya la jong kamram tang syuyap uwei udkhot jong ketuka foundation day ke green foundation leni gitu ke itu badu tu baiki mana tang syuyap uwei udkhot jong kini pin satip bangang anom hun ke masjid nda pimwan su aksarkaru la pimdan aksarkaru ka punishment ye phi te kidi banyo nyang su ngai phi pet for that but if you kill my father, my brother, my sister, I will revenge you again another time. So kata ketika kebaka mesin junga kadon wat prinstum banya ki kon ke bring tram tang haba pilong CM pion de try kli ekri khne ko siap junga jaj belu junga kor ke jaj belu jungi never to compromise with you CM. Try to understand your mind ngam tieng ngam ri jiru tang ba wat wan muslia khne ko siap junga kor ke jaj belu jungi tapi kwa muslia sipo Garo Hills kideu CM ijet kini ge MLA jungi phi tang bawa jukta khande ko siap jungi daj belu jungi tang mo fidon kabor kemut phile amon ya khande ko siap jungi daj belu jungi lakan ma bha kani ga wei baka responsibility fi benda lada phimdan ka responsibility nei kan ma bha adang wara thma manga Garo berkasi te ka responsibility ka dei ya phi usia di basut ho ita try to understand your mind कितना खिलाड़ी है तू कितना दिमाग है तू कितना पढ़ाया है तू कितना नॉलेज है तू लेकिन हम जो आज रात में बोल दिया ना जो बोल दिया तो बोल दिया है दूसरा का जमीन में कभी भी इंटरफेयर मत करो वरना तो ठीक नहीं होता है
ठीक नहीं होता है, ठीक नहीं होता है. Mr. CM, try to understand. Don't interfere in our land. No, don't interfere. Don't interfere my our land. Ngaong mai but our land. Kakandau junga but kakandau jungi. Pidi msoto ikata. My our land ngaong my our land beli ngaong my our land ya. Kandau junga te. Kandau jungi te. Dir bedo. Pidi msoto ikata ya. Naktra pi day nang no pi wan day kandau siap jungi pi te kandan company ye. Nakana bahas stupid. Nakana bahas stupid. Ada pi kwa ban ai kita ki ya kataka jaka puta li ai po garolan li ai hapo kakandau ko siap kato ko jaka jongme. CM Mr. CM li ai ko ka personal property jongme oju ai lia kakandau ko siap jong kakandau ko siap jongi yo kan skala Manipur lia men di mensotho ikata anta ndai ba men ong be bandar jot bang pudong kam maklai stupid wakta ya kaum siap jongi wakta ya priang jongi wakta iru ya ka ek property bangi ngidon melong CM namar balai baki to ki emre jongi ki kitong jongme iba sukongo ya me lia ha tang ba das ngotho ba ngam tieng lia ajing sakem da me kem lilei tang ba wat kta ek khande ko siap me kta khande ko siap kan sa poi kapur baki garo berkasi kan sa dong ke jingum snam ke bahe lia da anta lia ha khande ko siap la jong apo goris minun gato bai ki garo ngingi jajai lia ngimle huri urara da antat Mr. Konrad sangma antat wat penstomben ya ki bri ujungi Henry ki bri ujungi ru ki bakalahi namar balik ki ku anam ko buram nga jajai hadu mentang ngadi YouTuber I am the first YouTuber of Meghalaya. Try to understand me mind ya nak tada what you talk ya kado siap hapo Meghalaya kam tambade po is kasil what you talk what you actually what penmi ru ke basniu namar balai me men yo bor tang kani katem hi tang akani katem hi men yo bor na kani kada ngomot me penstom ni kibri ujungi da kabut kli shri jongme kabut kli tengah jongme kabut kli mut ke jongme kabut kli kada ke jongme what you de akumta nak tagaw ka khande ko siap jongi lada men benda em ngingim le ye me tang bata ka angin ya em me hadin men sajinja tatnda kibriu jungi kilas ngotu pat kilas ngap ikasur jonga em dangi ngilawan kabor me men nomlaj na kajing saja kajing butpo kajing leri kajing leto jong me men sangat hakaan nak tadaw ngi lekai daka main game ngarong lekai daka main game ngam tiang hiru ngam tiang mere weru ngam tep mere ubrio memde ublai jonga mere usiam memde ublai jonga mere fadar memde ublai jonga mere pastor memde ublai jonga mere urong babalang memde ublai jonga mere usiam memde ublai jonga mere menteri memde ublai jonga medei unong ilam dustor memde ublai jonga nakani kada ngasong pi anta wat penkre jaktung ya kitu gi butpo jong pi ban yelam baklai ke belujungi ban tenmi ikajing snam hakani dak belujungi kabanganga i kan mau nang run badang utrong da antat pi politician bat pi giro whatsapp em da antat ha nga kloy ban yat ilde simen like ladangan klip no khmat jonga ada ka jakan no bosniu ngamte biai kabiat rekat bangarang imam ngam kwa ba pin mi kano kanrum kanram bat ko riura yo pi baro khoj pi dan makna kabor kin song po jel dia da antat ha wasiklai wat mi krum kram kam tam sa youtube phadar mo uto phadar mane ubakan to mo uto phadar mane ubakan to ikti block 1 ban thabo cha sam uto phadar phongskan uto rudi uai mo ti uni Mr. CM Konrad Sangma beri kendu ya urijiju obar FCRA amendment 6
safeguard Mem Mr. CM Mela day uway ubar sap ni bar saptan Namar bali kabur jong me ka syong be hakinong ilang balang kristal Bat kata kamut kadai ka balang katolik Sto Medi baje kajat benri jongi da kabut senti jong me Henry wat kapara jong me ka kersan ya katuka rai jong katuka MR yum to Ban pelong anya katuka CAA Ban pelong anya ban pelong anya katuka CAA kapara jong me kadai katuka bala kersan ni katuka CAA mo Nakani kadaw ngangan ong iya me di ban soto bahai kata Mede usiam kena ngang buram ri me nemar mede tang buriu memde ru blai memde ru kenrat jonga me kerteng kenrat em konrat em ngangam tip mede kenrat memlong kenrat ringa memlong blai ringa tamatang ni gawai mede bersutu namar ba balai ba meyo hakabor CM namar ba bun ki buriu jongi kidang sabit kidang sadum Andre kini ki MLA jongi ki bangi ngijet namar kade jing bakra jong pajba Henry mede ban soto tangkani gawe ba memde ban interfere ne ban kata ya kata ka kendau ka siap ka bangi ngidon rame ku kata hapo go hills kata hak kendau siap lajong war kata kendau siap jongi me kata kendau siap jongi kamut me kwa ban penia umsnam ya kipat ba jong kajat benrujung me bar kajat benrujungi mede ban soto kata kabut jong me kalong bet bakum no baka jat berujung me banyo ela kataka ya la kataka thong jong ka jat berujung me kataka gritar garolan deina kani kadaw babalei ba ka Garo Hills District Council kayo 10% andre ngi ki kasi jantia bar kasi ngiyo 10% wala katar ngi pdiang andre ki MLA jungi kilong kilon jong me bar kinong bong et kiding bong et jong me andre ki snap be kanta ngi ki jai bandu jungi ngim kwa are ka hurura andre ngi snap bat ngi jai be namar ba kabut senti jong me kalong ban bam bat ban penun kam baklai kendau siap kiwe na kani kadaw antat kani kabut siantis ni ku jong me ban wanra aka kendum kenram yo ba ndala poi kata ka kendum kenram dei ndala target mangi ki babon yami ki barit pat kani kalong ba mana ki ba matam mede mas soto baka jaj bendu jong me kadang khniat pa mede mas soto na kani kadaw wan musyriat han Leo barit pa em wat musyriatan ya ki apa tangha ka jelang ya kret mo me yate jutang banno ki apa ngingim tip tang bang ya kerana ka jela sto kai ka belajar po Manipur kadai ka jing arsap jong me ki politician ni na kani ka antat ngang di youtuber ngamder ulu ka patha ba men yate tador nga lia dan tat lia na kani ka dawi di khna Bami yakit hapo kato kali kato ka bos pulit em antat tang suyap uway kena nakajat berujungi dalami bodang terong takata pin sabau nokot ngala ong IP baro khoj ki parti bodon nak risokal MDM pin sabau bala sat hidu pin sabau mentah kentem pin sabau dan antat nak terong ngamting lia pidasen makna pimla tadi aban jubor inga Pinsat kan osgi, pile ayu nga. Tangba pimla kubo mik sentur jonga. Na kani kadaw ngan oipi anta lia wat le arsap ya kajat pendujungi ndangi la ing em pin sabau baro khoj badon ng sokal MDA pi sabau pin sabau nalor ki kamba pibi la kapsyor nalor thangla pisngau be kat nangim don chu pipi don takan nungut lia lai pun rungut MLA Khasi ar pusau ngut MLA Garo ter nalong kanungut long rupungut MLA yangi kipat ba jong kejala pintek la kampi kin rupungut ar pusau lai pun rim den rupungut pikin rupungut pin secaringi stop antat lia dan taat lia wat penun kamar sap wat juri arsap pide bersoto baik kata pi bidan tang rupungut te wat kayen kasem jong pi or ki kun kiti jong pi pim lala jere kan saja ku majah Nepal em
pin salit jong lit hajak asyong pida peri ang no wat akrem akro pin sa dukut mensiem Jali. nyimpak tai kamet jong pin sa dukut mensiem na kani kadaw anta ke jingle arsap ko jong ban yalam baklai ke salang jongi anta dia da anta pidan tangan rufong mete hajala mekalai jeng bali pile jalebi kunam ni jabi jong pin sa snow tho shisha tanda ka kalakot rendang piong ma ngatalia nokon ngan tlarus dia penbautan don kamap ko me kiri WhatsApp lia nak tera wat ju penmi kono ram pide bersmoto ila ka jong kamram ngijet mangi pi omdei ma pi ban song khli jongi da berkat bai kata lia berkat bai kata pide ki MLA nang no nak parti euro da kan ma bai kane ko wei but sisin bala mi badang trong simaran em pin sabau bai pin sabau shisha ngan ong ipi pi politician pi bit tengka pi don spat don pau ngada kamen sim lia nga IT la ka jingim na kam ta ka jat don rio pi dem sotu kata lada pi kwa ni compare bang badang trong pi di ununu MLM sakwa ni compare badang trong kat nongut ki subscriber pi yo hak social media wani compare badang trong ladang ngan yo silak ngut ki subscriber em tangkat te jelam kreate dabau Andre hadu mentangang ong ipi ngadi usiem kejat bener jungi ngadi usiem kejat bener junga ngadi usiem kejat bener jungi beling ong ta namar ki padba ki et nga da kajing et nga seneng apen ki bat ngam jukwa kanu kajing le arsap ye ki padba ju kejat bener Andre ngayo jing et naki Andre pi ki mali pi don pisa pi kok sarong khaleu production pi thet pi top pi syukur pi padba Andre nang ni sakmat pinumla na kani kada ngasuang si anta ban penis tomben ya kibri ujungi na kada ngasuang si anta da pindai na kiwe dijaj benrilam wat muslia wat tok wajukta khanda ko siap tang ma pidon ka bor fikta khanda ko siap jong dijaj benringi te pin sababe Mr. Konrad sangma ko gesngi pin sababe bat ngimle ye ipi tang bat kaan pin sangat hakaan Mr. Konrad sangma pin sangat hakaan ngamting re man kena jisha nama pi क्या बोला है तू क्या एक्सप्लेन ये तू हम समझ भी नहीं आ रहा है tang batang kan iku we ngasuong ipi antat ban muslia ya kendo ko siap juga we don't interfere another land, don't interfere another home, another house. Nak kada pidi masung tu ikata pidi tam CM belajar ipai ba wali CM le kanra tang ma pikir teng kanra pili kanra ingi never to believe you like that. This is democracy. Nangani kada ulia. Pi penting kai kena ibang ki ngapet i keto jingket gidi pulit ye. Bau pulit we dia pulit. Udah pulit. Udah government servant am. What is the meaning servant? Udah syakri. Syakri jongno. Who servant? Public servant. CM Rumdere or Shakri Padba. You are not a king. You are the public servant. Hi, Mr. Konrad Sangma. You are the public servant. Try to understand your mind. Dia. Di Shakri Padba dia akan raringi Padba. Dia bersama tuai kena kawai. Kajing jenjar ka bafipingan ngingim le EP tambang inya dakan banile advokasi nei phi kinong ilam garo am kalong bama ba namar kanne ka jing mlien jong phi banle kum ne am kan pen jenjari phi kinong ilam garo namar balila dang nging ni le kai bi da main game am phi kinong ilam garo phin jenjar namar kanne ka jing mlien jong phi banle kini hijat kam am kam long ba
la pi kwa ban kta khne ko siap la jong sepo garoils nai kta khne ko siap jungi kajing kta jong pi ya khne ko siap jungi kalong ba pi kwa ban yum snam bar kajat ban jungi pide mas ngotho e kata Mr. Konrad Sangma lada pi dia khne ko siap apo garoils amlei tang ba wajudi khne ko siap jong kajat ban jungi namar ba pi mlong trai re khne ko siap hang ni ka jaj jungi namar ngi don la ka kur ka jaj ngi don la ka it ka himang ngi don la ka jong nong thau pidi ma sotho ikata ka politics ka debe ka politics ka kam khandeu ka debe kam khandeu wajuk ta ra kumni ada phile kumni em ikan ma Mr. Konrad Sangma sisen ka singil da phiman so ka bor phinya chini sa tayro phin kam security namar kani kalong ka ba mai kini im jong pi ujumnen marle kumni wang no kato jing ite akular jong pi bagi tu company pidi ban wang no kono kot la phim wang em kamlong bo ba la pi kwa bari te barkini company kan tiu ya kato ka dong la jong ya ne kato ka sinong la jong la ne apo Garo Hills em ketiu po Garo Hills nai ketiu jelajungi ngim don kam na hakani ka hang ne po is ka sil ngim don kam ni kata development kan raya katoka company jong pi ka ba pi sa yang depo is kasiel ra sa Garo Hills ngan sa support ipi Mr. Konrad Sangma ujumlian marle kumni kam julong ba ada pide kumni am kan kata ipi hadin habut ada pi pin sa hiar ha pok slipar jong slakjat jong am kata kapor pin sa sungtu e ke bangang kren ipi Mr. Konrad Sangma pimde marle kumni wat yu penun kam palat ya kabor jingmut yu berkat jung pi yo pin sajot adien pin saman kesau gui kesngil da pile akning rukom pili dia kede siap jung kibrio kemut kabom de tra jung pi kani kri ubakla तुम चोर है तुम Mr. Konrad Sangma तुम चोर है जरा चाल मत करो dia permi kerong penram ha is kasil yang nong pi Mr. Konrad Sangma am antat bah kani ka jingle chal ka jong pi le chalu jong pi am antat bah namar balai ngang di youtuber hadu mentarem ngam penmi kerong penram ngakran be ngapen sotho be ino tang ba ngan chuong pi te pimdan sho hakabor ni tang san snem pidon kabor pi kwa ban le sne hudu kan ne lada hadin san senam pimon kabor tekamut lada ngangan target ipi pinle akum noi nga pila ban li yei ngang di rupai ba di youtuber karikot tengah bu tang ba video bersumutho bai kata pilong siem tang stengpur tang san senam pilong siem pinom la ban le kelumari ki berkhot perkat bah yuk pijot hadin video bersumutho bai kata piki maleru em dan tak bah ya kini kejeng cal kejung pi jeng le calu jung pi namar balai ngadon manga badem tedong nei hakni jala jungi am ngam penmi ngam kwa ba kini penmi hurang ngan le snon ka live video lia aman ke jaka bangang le pan saya bau buisngi pan bau bai pale calu kini ke jala jungi hakni kamtam po is kasilem dalayanya dengan live video am pan saya bau pada politician ne pada wero pasabau wis dengan lihat live video am ngan bos no kameraman lihat live video am pasabau nak tadau ngamaham lupa lia wajib pengtang tan nya wajib penmi uri-ura lia ni apo hasil jungi kantam ni ha kejaga jungki jongi mo Ladan me Mr. Konrad Sangma me kwa penmi hurira penmi apo Garo Hills lia kumba me penmi manakani sto nai thar itu ibru jong me ban yeki ne matran kumba kituki komso lia ki snok tilang bar ki pat ba jong jaj bendu jong ni nai phar kum to namar ki jaj bendu jongi kimla reban yaki banin kita ki pat ba bendu Garo ngini yaki sapo William Nagar na po ita Nagar po William Nagar ne po Garo Hills ne ibru jungi kimla balik to lia namar ba me don kabor me lam makra me thiet ak tangkai ibru jungi namar ba kibit bisa nak tabab kis snok tilang ba ibru jung me tang ba wat ju le rekum ne bandi khndo ko siam
ban yate kendon bat kanong company na kamtak kende hujungi wat jule ada lia takban mentoy mame banyo mentoy mame business jong me lia me te kendon ya kende usiap jungi men sabau ko isngi kajing ma kalong bakraw haye me Mr. Kurasma ujum lian malek mtu kamlong bahalia tang mede suam lia bale mede ukuru jat jungi milong trai yu kende usiap jungi di tang mame penbit dak pisah am lia tak lia bale pitep kajat jungi hadu manta menen dei nyimlong scam Namar bun sin kinung ilam dei ki keren dia ketin fareng ki standar ki foreigner lia nak tarau nakam jadi be ki keren be ketin ajong ki keren be ketin ajong pesoto be ketin ajong am tak kata ke jalajungi am dan remanu nung ilam balak balik arsap ki dai berujungi dalong balong badeng ratudang am nganong ipi ngam juteng lia apa yang sakyam tahu hikam nga pin plu jela lia nak ni kata balik I am the first YouTuber lia ngau ngade YouTuber benengkong jela mekria bakaran ketila jok lia keren mekria parang badekar lia obar kasih lia ngade YouTuber benengkong ngade utau norak kubur benengkong hakajat berujungi bakaran ketila jong pesutu ibri lojong nong kendang nong saru basngot ho ketila jong bapliang ketila jong ba i ketila jong ayam udah nak mesin itu bat ada cati emang yap nama tajunga bat ngangan ya le nama tajuki le yap nak kiru ngangan yap nama tajuki nak ni ngom biu salia le yap nama tak hok long try gitu ni Siap tang barit baria deh. andai ban yap tang ki barit baria kemut nga badeng tudang siap peniap ni ai kin peniap shoy nga badeng tudang pin sayu i ya kata jinglong besisya jong kejat rujungi ngam tiang relia ngam tiang hiru lia ya no ino ngam tip hiru government ne tadar iu ngabom tip tang ba wat wan kta wat angel pin kta kdu ko siap te pin sabau ko isngi pin sabau